سلادي ثورق نوذل نرشرا غير ربع سيكسريس الموجات راديو غازال كنت يكون ويدي سنا كلاونا كاع سلام وين توجور اون كومباني نغ يدنا مشوار حميدة علي وين كذا حسن الشرعي وين وقلا غنا يمسيو الو الو ازلت لما قلت معاه أزلت لك عبد الحميد أزول حسان أزلكم سفلين أزول تجد فضيلة سي تولوز وي تم كنت تقولت والسيد يوتيك شافوها يوتيك خدم سيد الراديو دونك ديوث لانيماتريس يخدم الراديو تكواليس ما ذي بلوريال ما أتصي ما طفن أما ذي بربر راديو أتصي ما طفني تخدم تنمير ثلث ما يعطيكم الصحة ميتي كذين غسالي الشغل في حميد في قرن سواء نزم قرن أيون نساول سرسي كان صوتي وثن يلوى يوثيو بحالي عاكلي لا شافوها شي طاح نتمت زيتو زمورة هذيك إلا قسم مثلني ناثيرة وي ثمنت قصيح الناثيرة فوالا لكن عبد الحميد فوالا سلعة داويض شخصيتي بيمول effectivement juste زورم قران أتفكر كان ينغسيون أنت الهيز تم بليزير ظل زورم قران يحمل عطاس عبد الحميد دايور يتشاف الستيل بربر سيلتيك وي effectivement c'est un mélange les instruments ذويلك qui sont celtiques زين يقرزن مليح فريمون il a un beau style avec des الحضور en plus qui je le considère c'est un chanteur engagé c'est un artiste engagé parce que il n'est pas que chanteur il est interprète musicien أتصل شغالك خدم أتصل أكمل سميك ترى وسي شقاري ثلاثة تسفيفين انت ما ينوثيني ثلاثة لكن كان ديفرانت شقارتي ديال السيدي كاين ستيكل تاع الزرير يستولد يوكني اتصلت يعاون يوكن دفع تسفيف تاكين فينالمون يغال يفاد ان برودكتور الله يبارك تخدم زين جالسين زين فرحنا ينظر لي سيدي عبد الحميد إلا قد توسن يعني توسن الساعة توسن إلا صلاة الصفودي باش نكملن خاطر قال ça suffit pas توظف على السومي il faut savoir se maintenir السومي effectivement حميد فاكر درنو والنظام دونك فوالا يونس في كان مشطوح ولا شغلي في شختي في بيمول فكان السينما ميلا يونا يا باس مشي دي تسوم زوانا كين تغاشيس اسكو تو زون يونا يا باس c'est-à-dire il a voyagé à travers le monde لا زين يتوالي زين يتولى رويه فوالا هو كذا سقسينو داكور سيني فوالا سينو تسليما كوا في ذاك كنت تحسسنا رباط غمار ندونيس التصيف سنا ذاكي دي فرنسا لا دغا ذاكي لي زامينو ذاكي الحذو ذاكي دي تولوز بغيت نهدو خصوص عبد القادر بوحي يربح مولا شغل في حميد سواء دلات نعايا بحال الشتوى رانا عبد القادر بوحي داكور سعدتي سعدي لما انا شكون يغمد نسان بروبليم دي كيس ماشين الانترنت سا كوب ان بتي بو دونك لا كونيكسيون تخص كان شويه لا معناتها تنساعدك نساعدو برول ديكس انيدات ذي الخطر من ذي الخطر بيان سور يا با دو بروبليم سيدنا عبد القادر سنسيول سيغتانمون سوز من تليفون نحل بالك ما يرزد ذاك المارسي أزيد ندينيشيا صافي بليزير ان شاء الله نورمالمون يتصدر ذاك فراسي تسواني مسكين دونك تفكر بالشفاء وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا القدر سي ان كرون ارتيست سي ان كرون ارتيست اكزاكتومون حميد مالوريزمون توصلنا راه حميد فوالا بلا ما تسوغ تسليمه مليحه في ويست تحسسن بو بارتو سيغ انا ميسي بسا سيتي سبسيلتك دي تحسيس كنا جمال وسيك دي تحسيس في الجزائر ولتما كثيراتن ماذا عندي كثيراتن سينماوك في اللسن اسمي سواقي تسمسيل ميسي بسا دي تسمسيل ميسي عزوغن الله يبارك الله يبارك اسمي اللي غيثمورتي الصغرى غادي ثمورت انا كاردي كونتاكت
يسرق دي تحسيسي في سمسي يخدم اسنسي والسلام اما الجمال دي تموت اما المسي بسادي تسمسيل اما ذو ثمان وسيلان ديال 34 اما اللي كذاك غادي يسلن كاتا وشولتيم اللي كذاك غادي يسلن لوناكيه اليوم سيسميس عندها بغوني لين ميرسي يا حمد تنمير ما يعطيكم الصحة ميرسي تصولد لك من تصلق دي شي تخدمض جو سي كو tu es beaucoup sollicité par beaucoup de radios تنمير ما يعطيكم الصحة ميرسي d'avoir participé avec nous سلامي حسن سلام ذبخان داني حسن تنمير فضيلة صحيح برد روينك يعطيك الصحة حسن وليك شي تخدم وليك الحمد انت كدافو دم القرآن وي وبليجي قبل من الحيط طعم ولا ركع يعطيكم الصحة صحة توكما جاو لهنا تنحمد بالحسن اوي سيد ميرسي بوكو تنمير ما يعطيكم الصحة صحيح تنمير فضيلة سي تولوز دي ساولن ديو ثيك قدشان وسي دي قمطفنا كان نتق فاليث ندبغون إلين توجور بيمول الشيخ سيدي بيمول oui, chose promise, chose due, كنقارن الشيخ سيدي بيمول اللي قلاني لنا حسين بوكلا قلاني لنا ساكي بونسوار حسين نزول فلاك مسا الخير عسلامة عليك خير سلوان بخير حميد أمكيتي لي الحو بونسوار الحمد لله مين بخير الو كي كاش بالزرا بليك توي كوادريلينغ تهدر تنطيط كلي تعرف تقبايلي ترميت لونجلي سويشي تبغى نقصر انا فاضت تريلاي Alors, le Hossein Boukla, un ancien musicien et aussi qui avait chanté en arabe, en kabyle, en français aussi certaines chansons. Donc, زمرا هاد نهضر حسين بوكلا وقتي داك الشيء مذكر ونا راه كاين تزورين c'est-à-dire généralement à l'art. Quand est-ce que tu avais commencé à chanter? Je sais que tu fais aussi du dessin, on va en parler de tout ça. Enfin, Gzik, c'est-à-dire Gzik, Gosmi, مفتوح كل بريمير ديجا c'est-à-dire la musique الشنا ولا الديسان c'est-à-dire ça m'intéressait Gzik كايني bon تخربي شغلي الكايي تغني كايني bon اسمي لي la première fois يدير جمال العلام tout ça bon c'est la guitare Goukham donc Tu étais bercé par ces chansons de Jamal Alam, Idir, etc. Bien sûr. Ah oui. Ça nous a bercé, donc. Et puis surtout, c'est-à-dire, parce que je dis que la musique, c'est le kagini qui est marré, oui, tout ça, la musique kagini folklorique. Et Yasmine, c'est la première fois que Jamal Alam a connu Idir. Ça a changé, c'était là. Ça nous a donné envie de... C'est vrai, c'était vraiment les premières portes vers la musique moderne. Ah, exactement. C'est vrai. Attends, c'est d'ailleurs, c'était la révolution des groupes berbères, c'était la chanson engagée aussi, presque, la chanson, la chanson moderne. C'est ça, oui, c'est ça. C'était les étudiants et ces véhicules الوقتية. Voilà, c'était les étudiants, des révolutionnaires de l'époque. Hein, c'est vrai. C'était le printemps arabe bien avant l'heure. Ah, mais c'est le printemps berbère, الحسن. Voilà, exactement. Oui, Hassine Boukla. C'est qu'il y a le printemps arabe, mais bon, c'est le printemps mesure. Ah, c'est vrai, c'est l'apéritif, l'apéro. Voilà. الحسين ما نبزد يعني شنا دونك سي مكادين سي هيريديتار شوك لا فاميير كلي سي دي ميوزيسيان تغني مير كلي تغني اونفان تغني كزيك يا توجور كايني لا guitare. Est-ce que le papa, la maman, ça il a hérité quelque chose en musique? La maman, comme toutes les mamans kabyles, bien sûr, nous a bercé dans une... Ah, c'est le cœur. Et tout ça, bien sûr, c'est berceuse et tout ça, c'était extraordinaire. Hein? Exactement. En plus, en ville, tu étais citadin. Et là, le Djahrid Krad. Et Djahrid Krad, oui. Ah, voilà. Et donc, et puis même, يحمل كاين داير tout ça. Ah, d'accord, il كسطف بالك, كسطف اللي اسمه غريب ولا خاطر. Non, ماشي اسمه غريب, non, ça c'était plutôt, il était enseignant, c'était sérieux. Ah, d'accord, ah oui, de temps en temps, voilà, il touchait à Kagil, il touchait. Voilà.
surprenez. Oui, Hussein, alors, شنو تبدأ la caricature la peinture je ne sais pas كلا دينا خاطر خدم التنطير كلها شنو تبدأ منزون غاشي يروح عند منزون الغوري منزون فريمون ماشي الشنا ماشي لا كاريكاتور منزون سيتي لا جينيتيك c'était ça au début c'est-à-dire الشنا هكاك la caricature c'était un plaisir. D'accord. Bon, c'est une passion, Yannick, que tu as découvert après. Exactement, c'était une passion, c'était vraiment quelque chose qu'on fait, que je fais en amateur. Voilà, j'aime bien écouter, j'aime bien jouer, j'aime bien dessiner. Mais c'est-à-dire je pensais pas que le bled ou alors vraiment c'est un métier. Je pensais voilà. Et bon, c'est Asmi Douceur d'Aguiné à France, à un moment, c'est la génétique guinéenne, la caricature, et il est arrivé un moment où il fallait vraiment choisir parce que je ne pouvais pas faire tout le champ en même temps. Et comme ça marchait la musique, c'est né que. Et Dieu s'en soufflait, Dieu frère. Voilà, Voilà. Hussein Aksir, il y a une animatrice, c'est Toulouse, c'est Olarida, juste avant, avec une Sioul. C'est vrai que c'est parce que comme on n'a pas de ligne, une connue de la radio, une seule ligne, c'est que, un tas de choses, c'est par le voyage, parce qu'à travers ce que tu fais en musique, c'est le taux berbère, un tas de musique étrangère des Chinagini. Oui, c'est beaucoup par le voyage, effectivement, par les rencontres, c'est sûr. Mais à part par la curiosité. C'est-à-dire parce que les musiques, par exemple les folklores, les folklores متمركز في فرنسا, la Turquie, la Yougoslavie, la musique classique, tous les styles de musique. C'est-à-dire à chaque fois, il faut être quoi, tu vois. Donc je les mets en chanson de chacun pour les faire découvrir encore aux autres. Voilà, merci déjà pour te remercier, je les ai reçus, sont formidables, surtout ces Guinéens, là tu as mis Afia, c'est laquelle le tarbouche. Oui, le tarbouche, oui. C'est à peu près la musique, là il y a pas mal de musique turque, afghan, non? Oui, c'est ça, c'est-à-dire le dernier Guinée, il a pas on s'est intéressé à la musique tzigane. Et l'histoire de la musique tzigane, c'est tout ça du Hind, du Pakistan, le Hind. Ça a la Turquie, l'Europe de l'Est, la Yougoslavie, tout ça. Elle met l'Europe ou met le Maghreb. La musique gitane. Exactement, oui. Exactement. C'est-à-dire, il faut faire le parcours guinéen inverse. Ok, disque Guinée عافية نطس توغاش عندي نخدم في دونك واجي زمانيت واجي جديد ديفا جديد ديفا وسناقي دونك نكوني اون اكسكلوزيفيتي نساء هذاي اكسكلوزيفيتي بيان سور يعطيك الصحة ميرسي بوكو انت ريميرسي بوكو الحسين à mon avis il sera dans les magasins d'ici la fin de février Inch'Allah, merci beaucoup. Et j'ai reçu aussi 2 CD Ibharine 1 et Ibharine 2. سوفتني ديال صافي واحد شهرين ابري وي دونك الخدمه نخدم هذيك مزيان كزار مزيان وي بيان سور سي كوني مزيان وي فوالا انت surtout il fait du théâtre aussi il fait beaucoup de choses oui même il a un frère aussi qui est chanteur Mohamed Ali exactement c'est ça ouais. Ah oui, bien sûr, oui, le monde de la chanson est... ouais. Donc, comme il y a vraiment l'Islani Bharina, qui يكتب Atas Islan, Guinée Bharina, c'est des histoires
qui concerne les ports, les plages, et donc vraiment ça m'a intéressé en musique. Et pour l'instant on a 2 volumes, le volume 1 volume 2. Et normalement مازال الخدمة تمقران خاطر مازال واحد 3 فوليوم مازالوا في التجار Voilà, donc Oui, et en plus, j'ai remarqué aussi dans l'un des CD, tu as rendu un hommage à Abdallah Mouhia, donc Mohamed Ouhia. Ah, bien sûr, c'est une histoire... Tu as chanté un de ces textes. Oui, nous connaissons الناس ناقين, nous connaissons Karouchan, nous connaissons Nabil Maoun, واللي بشكير. Oui, effectivement, qui a été chanté aussi par le groupe Izanzaran. Voilà, la musique, c'était le groupe Azanzar, moi Azanzar, et Tikhadman, et le texte d'Abdallah Mouhia. Exactement, c'est vrai que finalement tu cherches beaucoup de recherches et Al-Hussein. Ah ben c'est important, je pense. Oui, la Texaha, franchement, c'est beaucoup de recherches. Je sais que tu te fatigues énormément pour vraiment retrouver tout ça. Écoute, j'essaye de trouver vraiment les choses les plus caractéristiques possibles. Et, par exemple, Abdallah Mouhia, vraiment, c'est un géant des... Ah oui, bien sûr. Surtout le théâtre, de la poésie aussi. C'est quelqu'un qui s'est inspiré de beaucoup de grands, de beaucoup d'écrivains, de dramaturges, pas mal de choses. Il a travaillé même sur les auteurs grecs antiques, il les a... Bien sûr, il les a ressuscités. Oui, c'est vraiment... Et il faut vraiment, il a قرأت الخدمة il faut qu'il soit vivant. Ah, c'est une école, Mohamed Ouhia, c'est une école. En plus, il avait publié pas mal de travaux en cassette quand même. Oui, bien sûr, en cassette de France, il y en a encore, il faut doubler, juste, c'est la duplication, quand même. Voilà, c'est ça. Mohamed Ouhia. En livre, par exemple. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 90, Mouhia d'El Paris. Voilà, Mkadina Al-Hussein, c'est un plaisir de t'avoir au téléphone. On va parler un peu de tes projets. Je sais que la semaine prochaine, tu seras parmi nous à Marseille. Oui, le 21 février, je serai à Marseille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle? Bien sûr. C'est un concert, le nouveau musée le MUSEM. Voilà, comme ils nous ont invités à faire le spectacle, parce qu'ils font toute une série d'événements qui gagnent autour des cultures du Maghreb et tout ça, de l'Afrique du Nord. Et donc on a été sollicité pour faire un concert. Donc c'est le 21 février, le soir, et on sera avec tout le groupe sur scène. Et on va présenter pas mal de chansons du dernier album Magini Afia, mais bien sûr il y aura aussi Islani Al-Hayhem, il y aura les chansons, les albums Et toi qui as pensé à la Saint-Valentin, il n'y a pas mieux que l'amour. Ah, bien sûr. Ça tombe bien, on est à la Saint-Valentin aujourd'hui. Valentin, exactement. Voilà. Et franchement, je pense qu'il n'y a rien de mieux que si quelqu'un trouve quelque chose de mieux, qu'il me le dise. Est-ce que tu peux nous faire un petit capella là, des Archtag? ما كاين والو. قريت وجبت الدبلوم لا 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 قول لي واش فهمت اليوم لا 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 يا لا 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 انا خطي مسطور ما كاين والو خير من الامور. يعطيك الصحة الحسين. C'est très très bien, merci beaucoup. Merci à toi.
Bah écoute, Houssine, vendredi, je te laisse l'antenne si tu veux dire quelque chose aux auditeurs de Radio Gazelle, auditeurs et auditrices aussi de Radio Gazelle, ainsi nous sommes là tous les vendredis de 21h à minuit, tous les vendredis. On est écouté aussi par pas mal d'auditeurs d'ailleurs, des États-Unis, du Canada, de Toulouse, d'Izmir, d'Île Paris, un peu partout. Très bien. Moi, je suis très content de venir à Marseille parce que ça fait vraiment un moment que je voulais qu'on nous programme à Marseille parce que quand même, je sais qu'il y a beaucoup de gens héréditaires. Effectivement, oui, qui est déjà plusieurs fois de Saoulen, comment c'était le Saoulmara Cheikh Sidi Bimol. Et voilà, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est extraordinaire, on n'a jamais donné un concert à Marseille. Donc, ça va venir, Inch'Allah. Et puis je salue tous les auditeurs de Noël et je leur dis à très bientôt, à vendredi prochain. Inch'Allah. Merci Houssine d'avoir accepté notre interview par la voie du téléphone. Merci. Un petit coucou aux gens de Nasrach et Bouzguin sont très nombreux à Marseille. Et pareil, je les salue tous un à un, vraiment avec un grand salut. On va venir en force te voir. Inch'Allah. Allez, ça a été Houssine. Allez, à bientôt. Merci. Merci Houssine Boukla dans Cheikh Sidi Bimol d'avoir accepté notre interview téléphonique. Merci beaucoup. Allez, Cheikh Sidi Bimol. يا وي بحرية نظرية كذا شرقيا دينا الشيخ سيدي بيمول. وي أسلف لك داليا. أسلف أحمد. أكيد سليا. صافا يكشف وين. لا بس يعطيك الصحة يكشف بخير. السعيد الذي السعيد. أنا سعيد. وين يخدم في العيد؟ دي سنة. سعيد يسارة سعيد يسارة. زمر الصوت سلامك يسلاري دا كلا وناجي. فلاس سي محمد المشوي ماجد كان يتحسنوا كلي محمد غوبانا. وي. انتو كلنا غير كل يوم. وي. Alors, Mustafa Slimani. Sur le marché de la viande halal, un partenaire de taille, Mustafa Slimani. Mustafa Slimani ouvre les portes de son abattoir pour les consommateurs soucieux d'une traçabilité halal irréprochable. Le seul et l'unique abattoir ultra moderne agréé par les services vétérinaires à l'échelle européenne en plein cœur de Marseille. Votre choix, c'est avec nous. Mustafa Slimani, la confiance en plus. بسم الله ونود الله. مسابقة القرآن للأطفال. إذاعة الغزال تدعوكم للمشاركة وحضور حفل مسابقة القرآن الكريم للأطفال يوم الأحد 2 مارس من 9 صباحا إلى 8 مساء بقاعة فلوريدا بالاس في الدائرة 10 بمرسيليا. في البرنامج قراءة القرآن، مدائح دينية، عروض متنوعة وألعاب للأطفال. وسيتم بإذن الله نقل مباشر على أمواج الإذاعة صوتيا وبالصورة على غزال تيفي. للتسجيل ومشاركة الأطفال اتصلوا بالأرقام التالية: 04 91 91 48 13 06 31 30 80 23. استمعوا لإذاعتكم وشاهدوها مباشرة طول اليوم على موجة 98 FM وكذلك في صفحة الإنترنت www.gazeltv.info. الدخول مجان ومرحبا بالجميع. بسم الله بسم الله بسم الله ونود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. Grande soirée à l'occasion de la journée de la femme, le samedi 15 mars 2014, à partir de 22h au Florida Palace, avec Daoudia, Kader Japonais, ainsi que nous play de DJ. Les guest stars. Un cadeau pour toutes les filles à l'entrée. Espace Chicha, 25 € en prévente et 30 € sur place, plus une conso. Info et résa au 06 95 75 55 27. Florida Palace, au 162 164 boulevard Mireillos dans le 10e à Marseille. إخواني أخواتي مرحبا بكم عند علي.
chez Ali actuellement. L'agneau, Al-Kharouf, est à 6,90 € le kilo pour un agneau entier ou en demi. Le mouton, Al-Kabsh, est à 3,90 € le kilo pour un mouton entier ou en demi. Nous avons reçu une nouvelle semoule pour seulement 4 € le sac de 5 kilos. Chez Ali, c'est aussi des tarifs pour les professionnels, snacks et restaurateurs. Chez Ali, c'est au 9 rue Loubon, côté boulevard National, dans le 3e à Marseille. Téléphone 04 91 95 50 50. شكرا على ثقتكم فمرحبا بكم عند علي. Le salon La Belle Étoile vous propose méga soirée samedi 15 février à partir de 21h avec Bilal Srer, Chab Brazi, Wali Manar, Ahmed Oujdi, Khaled Skikdi, ainsi que plusieurs DJ au platine en présence de Miss Beauté du Maghreb. Prévente 25 € et 30 € sur place. Point de vente, édition risquée 33 rue d'Aix, Chicha Koutoubia 7 rue Adolphe-Thiers. Info et réservation 07 58 24 14 88. Les salons La Belle Étoile au 132 boulevard Plombière, d'où le 14e à Marseille. La mort n'arrive pas qu'aux autres. Pensez à vous assurer, vous et votre famille, pour une cotisation annuelle avec un billet accompagnateur aller-retour. Prise en charge des frais d'obsèques en France ou du rapatriement de corps vers le pays d'origine. En association avec les pompes funèbres musulmanes AFM. Une seule adresse, un seul bureau. Famille AFM, 12 rue de Rufy, 13003, Marseille. Téléphone 04 91 64 18 75 ou encore le 04 91 84 39 96. Famille AFM, le grand bureau en face du métro d'Iséric-Larry. Consultez-nous, un meilleur accueil vous sera réservé. Retrouve ta radio partout sur la planète. www.radiogazelle.net. allez, d'aller toujours allô, allô. Allô, oui. زلف الله. جاتهم تلفاح. تنمير السلفة تعدد يوتن طريقة النزل لنا ولا باش بيبليسيتات تقيم ديالنا يعطيك صحة من تقيم ديالنا. بروبليم. الو اسكي صوت غادي وكني تكرينا هذا والله قلت بود كريس فرا. وي. هالي هكذا نسلايا. يعني تتولي ويتسقطير ورنا فيه ما خير يزكي غير ربك الشريعة. الفهم اللي يتحبي راه مني غادي ندير فيه يسوق غرام ديال الحلفيف زعما جي يتوخر يربح قليل الاخر يبحثوا له هو الطواغي. يعطيك الصحة سمعتني كدا عليها. مازال لا وياض. لا وياض. خاص. يناس يتفرض وين يسلم الدلم يزرد وهم كل يوم فلاك ذا غوديف. يتجود هذا ديال ذاني الشيخ حبيبي ما يعجبنيش. انا من دي السنة عكسني يشد على كاسين نطفى كذا بصرايف. يعطيك الصحة سمعتني. هالي صحة. حاجة حامي. والله خاص يروح الراديو وقتك يهوى وقتك يهوى. أبو حاجة سعيدة لسه. تنمير صحيح تدالي ميرسي بوكو. صحيح. Allez, 04 91 62 72 69, vous voyez le numéro standard, la radio Gazelle, toujours, allez. Cheikh Sidi Bimon, les médecins, toujours, nous sommes la radio Gazelle, c'est la masside de téléphone, ça qui est, sous le téléphone. وإذا كويدي سلنا كاميرا سلام الله في لوانا ويدي لان أكيدنا شبحت قنيتي يسون إمام لنا كي حبيب المران بعدا ما إلا يدنا الحسن إكذا كو يغدي ساولن وسين باغا المنسو إكذا يغدي ساولن عليه أي تمسلاين الفلسفة ربي أدن دو ذي البغين حورية سي لو 11e.
ما تبغى ندير باطلين شان تيمس ما توقيم فكاد ولا نحبس دينا يتمسلين الفلاسيا فوربي دي زليت كين ينس الخطر حوريا سي لو 11 حوريا ضربن سيفريت ضربت يوثن تزليت لما انا شكون زريغ من سعدتي دكا
ذي الانترنت اتسيكسم فوالا عليه ندوز اللي بغينا وكي ثاقين رشيدة تهدوتي ذي ثاقين محمد علوان الحبي والمزوارون وساقي 14 فيفريي مكادينير لا سان فالونتان إورغازيس توفيق أك دعمتيس ذي كذاك يديس لنا كان لوناكين المجاث نا راديو غازال إن كلي ذاكي ذي راديو ذي كذاك يحملن تزويل ثاقينا عليها تان ذي الخطر مولتما محمد علاوة ميدان سلادي زريت الحبي ومزورو تون رشيدات يضربن ذي الخطر برقازي توفيق وذي الخطر كي كذاك يحملن كان مطار انتظالتي قال يحملن ثاني تاكين تقفيليث عليه هاد الدوزي اللي بغى عبد الرحمن سيت نتسليت سميت مقلات ما عشكم ماشي تينا دي ضرب خطر نغد إلا شي طخ بقول كان ذي الانترنت دونك شكون الدوزي اللي بغى سيت نتسليت سميت مقلات زعما استعجب مليح خاطر يوم تسليت تقفرت وسيدنا سعد اشحال لسنين ذي نفس في ثغري ذي نفس في ثغري حلفا ثريه تساو حلفا ثريه تساو حلفا تساخد البغي حلفا تساخد البغي الشبه غيلاو البغي الشبه غيلاو وخي غد صغير السقيم وخي غد صغير السقيم سيغ الحد المحنوى يا حبيبان تموت يدي السولان تموت يدي السولان يجرد النفتاتي الناوي الزرغ الحباب في وتحرزن وتورم وكل ذي شاف غرون مددي غيلا ذكني لغذي لقاع عيني ناس عدا مريت ونحسب فرحة يبغدال وقتاي حبيبني ناوي ذيك شبه الخطر بالفرح فرحة يبغدال وقتاي حبيبني ناوي ذيك شبه الخطر بالفرح بغير الفرحة غتولي غرسدت ويسن صفرهم كل ذي الشام غفين تجي ويسن بغير الفرحة غتولي غرسدت ويسن الدنيا تمرتب غير غير مدنا ذي تفكاي ما تشغل محنا جل وذي حملان فرحة يفضل الوقت يا حبيبني ويدك شبه الخطر في الفرح فرحة يفضل الوقت يا حبيبني ويدك شبه الخطر في الفرح
ماسيف يحمل يبض وسيقات راجو ثورة يقمال يقبل دقيقة يردو ولي وماسيف يحمل يبض وسيقات راجو ثورة يقمال يقبل دقيقة نرنو ما تبغى منو كل طيشة دقيقة اللي شريان مقلد غيصحلو فرحة يبض وسايح بيبني ويدك شبه الخطر فرحيو 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 فرحة يبض وسايح بيبني ويدك شبه الخطر فرحي يبض الوقت سايح بيبني ورويدي شرح الخطر زال فرحي ونسيت مقلت المجسنا راديو غزال كنت يكون فيدي سلك اللونقين اقلي كنت جورون من الحمد لله انا ما ذات 12 قيض باغي ما نسوا حاجه نشري ونسيقلان لا انا ما ذات 12 قيض عليها نروح عبد القادر بوحيد انتو البغي. اخواني اخواتي مرحبا بكم عند علي. Chez Ali actuellement, l'agneau, al-kharouf, est à 6,90 € le kilo pour un agneau entier ou en demi. Le mouton, al-kabj, est à 3,90 € le kilo pour un mouton entier ou en demi. Nous avons reçu une nouvelle semoule pour seulement 4 € le sac de 5 kilos. Chez Ali, c'est aussi des tarifs pour les professionnels, snacks et restaurateurs. Chez Ali, c'est au 9 rue Loubon, côté boulevard national, dans le 3e à Marseille. Téléphone 04 91 95 50 50. شكرا على ثقتكم فمرحبا بكم عند علي. بسم الله بسم الله بسم الله ونور الله. Radio Gazelle vous invite à la grande journée du concours de récitation du Coran pour les enfants le dimanche 2 mars 2014 de 9h à 20h au Florida Palace 162-164 boulevard Mirail-Lose dans le 10e arrondissement à Marseille. Au programme, lecture du Coran, chants religieux, animation, spectacle d'enfants, jeux, vente d'articles islamiques, stand, restauration disponible sur place. Cet événement sera retransmis en direct sur les ondes de Radio Gazelle et en simultané sur Gazelle TV. Inscription et renseignements au 04 91 91 48 13 06 31 30 80 23. Écoutez et regardez votre radio en direct toute la journée sur le 98 de la bande FM et sur www.gazelletv.info. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Les salons La Belle Étoile vous propose méga soirée samedi 15 février à partir de 21h avec Bilal Srer, Chef Brazil, Wali Manar, Ahmed Oujdi, Khaled Skikdi, ainsi que plusieurs DJ au platine en présence de Miss Beauté du Maghreb. Prévente 25 € et 30 € sur place. Point de vente, édition risquée 33 rue d'Aix, Chichat, Koutoubia 7 rue Adolphe Thiers. Info et réservation 07 58 24 14 88. Les salons La Belle Étoile au 132 boulevard Plombière, d'où le 14e à Marseille. La mort n'arrive pas qu'aux autres. Pensez à vous assurer, vous et votre famille, pour une cotisation annuelle avec un billet accompagnateur aller-retour. Prise en charge des frais d'obsèques en France ou du rapatriement de corps vers le pays d'origine. En association avec les pompes funèbres musulmanes AFM. Une seule adresse, un seul bureau. Famille AFM, 12 rue de Rufy, 13003, Marseille. Téléphone 04 91 64 18 75 ou encore le 04 91 84 39 96. Famille AFM, le grand bureau en face du métro d'Iséric-Larry.
Consultez-nous, un meilleur accueil vous sera réservé. Grande soirée à l'occasion de la Journée de la Femme, le samedi 15 mars 2014, à partir de 22h au Florida Palace, avec Daoudia, Kader Japonais, ainsi qu'une pléiade de DJ. Et guest star. Un cadeau pour toutes les filles à l'entrée. Espace Chicha, 25 € en prévente et 30 € sur place, plus une conso. Info et résa au 06 95 75 55 27. Florida Palace, au 162 164 boulevard Mireillos dans le 10e à Marseille. Retrouve ta radio partout sur la planète. www.radiogazelle.net. نسلا دي ثورقت ال 11 غير 4 سيكسيس المجسم راديو غازل تمليل تبض ال 11 غير 10 كم تكون ودي سلنا كلاونا جالس لما ون المجسم قلنا راديو غازل تدوير تقبلي تمثل مكاكوس الجماعة في 9 لما 12 قل إذا كوا دي سولني إذا كوي كان لينا تنميرت بغينا نشوي زمري يوسوسير دي سولن صدق سلامي سي قاعد يدي سلنا كلاونا كي اللي قاعد يحملنا كان مطاف أن تغزل تنميرت مع وتنميرت كوي قاعد يديسلن حوريا سي لونزيام مير دي ظلفن حميد شاوز نساعد كان شي طاح ضرور باسكو نيرون لا كونيكسيون تخص مليح باسكو اون ايت ان بلان ترافو ديال ستوديو كان راديو غازل تزليتك حميد شاوي قال سطير كشيكا حميد شاوي سنسو سلمنا ميليس للدكا لا وانا كيان ما يعلم بفاس تحرم في الليل ما يعلم بفاس تحرم في الليل هاغي وتلساس ناسك النيل هاغي وتلساس ناسك النيل ما يعلم بفاس تحرم في الليل هاغي وتلساس ناسك النيل لك انا نسات ولي وقت من اليوم لك انا نسات ولي وقت من اليوم يا طير الشيعة أحمر يسودان أخذ نحمل بالك ديال البابات يا طير الشيعة أحمر يسودان أخذ نحمل بالك ديال البابات بس يتناديه وين غير بحال بس يتناديه وين غير بحال ياكي صغير سابقني الوصال ياكي صغير سابقني الوصال بس يتناديه وين غير بحال ياكي صغير سابقني الوصال نرتد بغير وقد غصدرن نرتد بغير وقد غصدرن يا طيرك شيعة لا أحضر سوداس يا كنا حمل غبالك ديال باباس يا طيرك شيعة لا أحضر سوداس يا كنا حمل غبالك ديال باباس سيزك نتمني عن شركة الدنيا سيزك نتمني عن شركة الدنيا الناس تغني أصبحت مدي الناس تغني أصبحت مدي سيزك نتمني عن شركة الدنيا الناس تغني أصبحت مدي أنشلها ربي ما تبقى ترقي
شلها ربيها تفرق القد يا طيرك شيعة لا أخبار سباس خلنا أحمل بالك ديال باباس يا طيرك شيعة لا أخبار سباس خلنا أحمل بالك ديال باباس يا طيرك شيعة لا أخبار سباس خلنا أحمل بالك ديال باباس يا طيرك شيعة لا أخبار سباس خلنا أحمل بالك ديال باباس يا طيرك شيعة لا أخبار سباس خلنا أحمل بالك ديال باباس